pulit kila ayang lain na try ka BJP hakajingwan jong Rahul Gandhi kila nervous mat singsya Rahul kelamban tang na banta ka Kongres Rahul uwan emban penperah Rahul uwan ban penyeteli Rahul uwan ban pensiau to di Maiba ba balai uwan ban kanek bat kibriu punya kendo bat kibriu sengap ngicing jong kibriu Delado uwan ban sengap ngicing kamde ka ba ngatrai kamde ka ba khanglat yaki pajung in the northeast tak Assam nanti ke Assam mereka ke BJP kala nervous bila ingin de ban long meeting hapo USTM bro de naliang ke government of Meghalaya ki klemai permission ini lewat ke Meghalaya government bro kade tang ke kerteng andre dictate na po Delhi dictate na BJP kata ki beri ke de masal to every vote bagi ai ke NPP kade ke BJP ke jo mati control slowly ke judge beriu ki jangi kadang terkong ke judge beriu ki dang sak control ki judge beriu Presiden juga Meghalaya Pradesh Congress Committee ubah Vincent Pala uluang baka jengkang jang kasokar Assam ya Rahul Gandhi banyak ya kisrok jang kanang bak kawati baka jengkang jang kasokar Meghalaya ya Rahul Gandhi banrung hapa USTM kedai namar bikiran nervous landi baka kiyuk kap ya kani kejengwan jang Rahul Gandhi haga jeng sisya kejengwan jang Rahul Gandhi sakani kitain baka jeng kedai kadai man persya iki jeng liak donbor jang kasokar BJP keleng-keleng ki bentar jang kari India uluang ru baka sang NPP bat ke BJP ke mefer ke wena ke we ke ka bakal ke BJP ka sang NPP ke bud bat ke ka baptha ke BJP ke sang NPP ka ban le bet kumju uru ang ne jalam Meghalaya nama ta ka daw ka vote ka baki a ke NPP kamut ba fi a ke sang BJP ni ka daw ba para wang demi nak persya yang dikebot ke bapenpat penpra ya kari India la ban ka do ne ba hadin ba Rahul Gandhi ya ka na po nong po Barulah pelang ya ke jalan hari ke nombak jaga ribuan distrik lamut man penelit ya kendu ya kisah mana pulih apa USTM lain nak kalian kasokan Meghalaya kam simla syak setia yu baru hab ni kendu no ya kisah mana pulih hakoi ke hotel Kabupaten Marjan bat keti ke Jaka Kabupaten Pok Kaput jang ke jalan Meghalaya bat ke Assam pulit kila ayang lain na try ke BJP hakajingwan jong Rahul Gandhi kila nervous mat singsya Rahul kelamban tang na banta ka Kongres Rahul uwan emban penperah Rahul uwan ban penyeteli Rahul uwan ban pensiau to di Maiba ba balai uwan ban kanek bat kibriu punya kendo bat kibriu sengap ngicing jong kibriu delado uwan ban sengap ngicing kamde ka ba ngatrai kamde ka ba khanglat yaki pajung in the northeast tak Assam nanti ke Assam mereka ke BJP kala nervous bila ingin de ban long meeting hapo USTM bro de naliang ke government of Meghalaya ki klemai permission ini lewat ke Meghalaya government bro kade tang ke kerteng andre dictate na po Delhi dictate na BJP kata ki beri kade masal to every vote bagi ai ke NPP kade ke BJP ke jo mati control slowly ke judge beriu ki jangi kadang terkong ke judge beriu ki dang sak control ki judge beriu ni dilut ya ka hok jangi takene ba Rahul Gandhi uwan ro baka BJP kala sedang ban kene ya ka hok jang baro ki not is kila through RSS kila sang ban rum haki riti ke dostur jangi de BPI bade ka mani bade ka no ke benta ke BJP benta kala penrung ke government hamtam kalian ke NDP Kimdon kata ke jingong lani kimla bantify lani Kimdon kata ke voice namtai koi ba ka betik atum ka direction jong ka BJP kani ke jingkwa Rahul Gandhi ba kino ki bamdon ka ideology kumbade ka bamyede ka ideology BJP ngide ban esno lang ngide ban ya perkhat lang ngide ban tre lang kena bangin like na kani ka kam ba ka BJP ka boldos tingi kata ke jingmut bila i ba Assam kolong menta bila i Meghalaya kini kide ke jing sedang Kejai beriu tinggi ke depan kitia, kejai beriu tinggi depan perkat bahaya kene. Boleh sebon. Dekat kum kejing benen ba.